Sa atong unang pagbasa sa basahon ni Ezekiel, kapitulo, sa atong kapitulo 18, giklaro sa Ginoo nga ang tao basta magbuhat og sala mamatay niya, ang makasasala basta magbuhat og matarong maluwas. Sige, lingya imong tupad, inakarong buntag kung sa imong gibuhat, maayo o dautan. Mao na, importante kaayo ang matag buhat. Ang Ginoo di ay magbase sa atong binuhatan. Ngatod pa niya, ang buutang tao magbuhat og dautan, mamatay. Ang dautan magbuhat og maayo, maluwas. So karon ni simba man mo dinhi, unsa man ang inyong gibuhat, maayo o dautan? Luwas. Luwas na. Nya inigawas dito, manglibak dayon mo. Unsa man inyong gibuhat, maayo o dautan? Patay dayon mo. Kanang choir, nangantam na sila diha. Unsa man nilang gibuhat, maayo, dautan. Nya, di sa sila muhog o kulikta kanang inigana sibot. Unsa man ang buhata, maayo, dautan. Patay. Yapon. Katong galiktor dire, salmo, maayo to ilang gibuhat o dautan. Nya, pag ana sa sibot, ni hog mas kulikta. Unsa man na, maayo, dautan. Porting buhi kining nagmisa, unsa man ni maayo ni dautan. Mama, buhi. Kamusta no magpaabot sad mo nga mamatay ang pare. Ay lang. Na, importante kayo ang buhat, dili lang sa pulong. Kay daghan kay nato, maayo lang kita sa pulong, dili din na makaluwas. Sama anang inig bunyag. Bunyag din ba? Kugos ug bata niya pangutan-on des pare, isalikway ba ninyo si Satanas? Naman na kanang renewal sa bunyag ba? Adi ang primero din ang pangutana, isalikway ba ninyo ang sala? Ang sa itubag? May kay mo mutubag na. Nya ini pangutana nako, unsa mo kinasal mo? Dili. Isalikway ang sala pero gasigig puyo-puyo. Nya unsa na maluwas na dili? Dili. Inikasal dinhi sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. Di ba nindot kayo no? Nga karon na nagbuwag na. Sa maluwas pa na sila dili. Patay kanang nakigbuwag sa bana, nakigbuwag sa asawa, patay na. Din ana maluwas. Anong iyong kong tutukan? Ikaw niya, unsa may buhaton pa din, nga nagkabuwag naman pagbasol, paghinulsol, Lord, pasaylo ako, nga naka-desisyon kong makigbuwag, karon makiguli na ko niya, Lord. Bisag tuan na siya siyang kabit gapuyo sa akong kasing-kasing kamilang gyapon. Di ba? Magpabili na korong buutan nga asawa, ngadto sa akong animal nga bana. Nya maluwas ka? Luwas. Nya katong imong bana maluwas to. Patay. Nangabit man. May kayong musulob-sulob sa sing-sing diri inig. Isa man nga sakit siya. May kayong musulob sa sing-sing, dawata kining sing-sing, timaan sa akong sa naisulti ninyo mga bana. Isulob kining sing-sing, timaan sa akong paghigugma ug pag-unom kanimo. Ilas-ilas lang ka diya. Yan na distansya lang gamay sa asawa, hikap dayon patay ka diya. Nya moingon din ka, sabtalan ko Lord. Patay ka diya. Kaya ang basihan sa Ginoo ang atong binuhatan, dili ang atong gisulti. Tamis kay sinultihan ang maguwang, muadto kos parasan niya, wa day muadto.
Adide, ningon ang maguwang, dili ko muadto. Nya, nagbasol siya. Yay, nakasupa ko sa kong papa. Muadto lang ko. Luwas ang maguwang. Pero ang manghod, tamis kay sinultihan. O ba? Adto ko. Nya, wade mo adto. Na. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi ni San Pablo, ningon siya, ang atong pagtuo, ang atong nadawat nga espiritu, kinahanglan mo hatod gyud nato nga maliwat gid tang Kristo. Matod pa niya nga pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo. Unsa may gibatunan ni Kristo, nga bisan siya Ginoo, nagpaubos og nagpakahimong ulipon sa tao. Nagbasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang kamatayon sa cross. Kanimo atong hinumduman, mga igsoon, nga ang Ginoo na gid siya nagpaubos. So ang first requirement di ay ang pagpaubos. Sige, lingay mong tupad. Inamusugot ka, mahimo na kong sulugoon. Ingna ko na ba, namusugot ka, nga himo unti kang sulugoon. Uy, lingia ba inyong tupad, ingna musugot ba ka, nga ako kang himoong sulugoon. Kay si Kristo, Ginoo, nagpakasulugoon. Gilansang siya sa cross, way reklamo. Mauna, ang kinaiya, matod pa ni San Pablo, kaning iyang pag-ingong pagtinabangay kamo, di na mahitabo kung mga mapahitason ta. Nga naman, ang mapahitason, ang kaugalingong kaayuhan mo iyang unahon. Di sa gina siya musugot, nga siya masakitan, niya ang uban hayahay. Mayingong gina siya, kansin ako, no? Ano gina? Inigingon na to, pamalit mong slat. Kansin na to, no? Sige lang, taghatag din. Wagin na nato sa tong prinsipyo, alkansin ako. Ang ato, basta makapanghatag ta, ginansya gina. Kay matod pa ni Jesus, bulahan kamong manggihatagon, kay kamo paghatagan. Ang maghatag og daghan, tagaan sa daghan. Ang manghatag og daghan pagayod, tagaan pagyug daghan pa. Dili na niya maato, mag-awas-awas, og dili na niya mahakgom ang gidaghanon. Ana. Kung maliwatan ni Kristo nga nagpaubos sa iyang kaugalingon og nagpakasulugoon, mabuhat ni. Pero pulos ganita pagarbuhon, pulos ganita maniguro sa atong kaugalingon, mga matay na lang ta, di kita katilaw aning atong gipangandoy. Muending patausahay nga maggubat og magpinatyanay, sama anirong nahitabo sa mga tag-as og garbo nga mga dato kayong mga leaders, dato nga mga nasod, imbis magtinabangay pagpalambo sa kalibutan, naggubat na hinoon og nagpinatyanay. Pareha sa inyong pamilya, saad-saad mo din his kasakit o kalipay, tag-as kay mga garbo, kung kanusan na nagko ang mga sweldo, nag-away, nagbuwag na hinoon, broken family. Kanusan naka-abroad, dollar earner na, nagbuwag na hinoon, kay nangabit dito, nangabit sang nahibilin diri. Nga naman, kay wa na maliwat ni Kristo. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako Katoliko. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako magtotoo. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pero wa nas buhat. Makaluwas ba? Ang pagtuo nga way buhat, patay. Ang buhat sang way pagtuo, patay. Pero mag-uban ning duha, buhi ka. Sige, lingay mong tupad. Ing nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon. Sige, nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon.
Sige na, ang wa mulingi, mga yawanon. Sige na manindog na tayo.